Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Abamatekisi bangene shi odabeni lwabaphazamisa iMK njengoba uGodole waphawula laphana ngodaba ukuthi ke cha abanandaba noma ke bengenzani okusalayo isiyohlangana ngawo ke umhla ka29 bonke ithimba lamatekisi lemisela ngovotela iMK uzokhumbula njengoba uGodole ishoshovisayo ke iMK emarenkeni uyena ke ogijimela zonke indawo ehambe enxenxa noma ke enxesa odriver ukuthi ke abavotele iMK kanye ke nama security nabantu abangapheka 35 nabantu ke abahlukumezeka emsebenzini okukhohlakala ilungelo labo kanti ke intelela kakhulu lapha ke kwezamatekisi ukuthi ke bangaxhaphazeki osamatekisi kanti ke kube khona futhi indlela ababonelelwa ngayo in terms ukusiza umphakathi njengoba ke uGodole ephawulile uthena sanibona nwengane zakwethu uGodole ke lo okankomgodole umfana niyalwazi uDaba ngane zakwethu ngithi ake ngisondele eduze kweni nami ngisike lijika ngiphawule niyazi ukuthi ngane zakwethu leli iqembu la kwagogo balahlela kwasani ngithi balahlela Stina balahlela itshe asinandaba nayo yonke le nto ngibonile nje lo sisi lo oyisidudla lo mkhulu ade lokhuza lapha ehlisa ibillboard yomkhonto ethi bayawasusa amabillboard angekho emthethweni ukuthi leyo billboard isemthethweni or niyayikhipha or injani or ayike emthethweni umkhonto sizovotela without amabillboard without anything le enizama ukuyenza ngendaba yomkhonto wesizwe party sesisithathile isinqumo sonke ma South African sonke bo taxi driver sonke ma security sonke age of 35 sonke abana criminal record sonke bo truck driver sonke asingama graduate kanye nezingane ezifunda ema university sibaningi kakhulu ngeke ngize niqede sesisithathile isinqumo ukuthi siyovotela umkhonto ukuthi nenzani ngasiphi isikhathi asana ndaba thina siyovotela umkhonto okubalekile kithi ukuyovota ngomhla ka29 ukuthi benzani ngasikhathi sini asingene sebedideka amakhanda ake laba bakagogo sebeke bemakane bodwa egroundini abasabonani ukuthi hayi bophela lo ngidlala naye abasaboni lutho nje ayikho into ezosiphazamisa siumkhonto wesizwe ayikho into ezosiphazamisa nakancane siyovotela inkululeko ngomhla ka29 ikona okubalekile ukuthi siyobenza nje siyobagcoba uyezwa asinendaba ukuthi benzani ngasikhathi sini bazama ukuphazamisa bafaka amacala ngekho asinendaba siumkhonto wesizwe siyovota sekuvele konakele kushubile manje khohlwani njengesidomo esikoleni ngeke nisakubona lokho thina siyahamba ngomhla ka29 siyovota ukuthi nina nenzani kwenzakalani siphakathi kwiballot lena nicabanga ukuthi ngeke sibe khona kiyo siyovotela umkhonto wesizwe yenzane nikuthanda nje nina thina indaba ngomhla ka29 wonke ama South African avotela umkhonto bye bye siyabonga.